mu karere ka Sahel urugomo rukorerwa abana rwariyongereye kandi Senegal yabaye ihuriro ry'impunzi biturutse kuri urwo rugomo byavuzwe n'ishami rya ONU ryita ku bana UNICEF. Muri Afurika y'Epfo isosiyete itanga umuriro w'amashanyarazi Eskom yavuze ko bishobora kuzafata imyaka 20 kugira ngo haboneke tekinoloji nshya ikenewe ngo yubahirize ibisabwa ku myuka itanduza ikirere. Perezida wa Turkiya Recep Tayyip Erdogan yabonanye na mugenzi wa Senegal Macky Sall i Dakar mu ruzinduko agirira ku mugabane wa Afurika. Mustafa Mohamed Omer wahoze ari impirimbanyi arashakisha abamushyigikira ku mavugurura ye ku bijyanye n'ubutabera mu ntara ya Ogaden muri Ethiopia mu gihe amatora yisanzuye azinjira mu mateka ateganijwe ku itariki 16 y'ukwezi kwa munani. Naho muri Sudani umuryango urengera inyamaswa uzwi nka 4Paws wohereje itsinda i Khartoum gusuzuma ko ibintu byifashe ku birebana n'intare 3 zisigaye mu zazahajwe n'inzara muri pariki ya Al Qurash.